Pengempon Pura Dalam Desa Pekraman Kekeran, Desa Angantaka Abian Semal Badung, ngemargiang karya ring Pura Irika. Karya merupa tawur tabu gentuh puniki, kemargiang sesampun puput nyane, pewangunan samian pelinggih Irika. Bendesa adat Kekeran Desa Angantaka Imade Wardana Mausang wiwilan pemargin karya puniki wantah sampun puput nyani samian pewangunan pelinggi Irika. Karya sani kemargiang minekadi karya menawaratna miwah membalik sumpah kelanturang antuk karya tawur labuh gentuh. Melarapan antuk karya puniki kerama desa keaptiang Presiden Manggi Kerahayuan Kerahajengan. Pura sani kampon 100 ulung dasa 3 kakak puniki pewangunan wiyadin karya ipun karembe oleh samian kerama desa. Pemargin karya taler kasokong antuk pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung kantos ngemedalang jinah ipun amiliar tengah rupiah majeng pemargin karya. Karya taler kewantu antuk APBDes 500 juta rupiah. Sangkaning punika kerama desa-desa adat Kekeran nenten kekeniang prebieu majeng pemargin karya puniki. Didiang wentenan pemugaran sami pelinggih ring peliangan kayangan dalam puniki sami kepugar ring fisik niki sami total niki kepugar nang raris nincap ring parum kramo santokan sami kayangan peliangan puniki ring kayangan 3 didiang kepugar nang raris nincap ngaturan aci sekadi mepadu Desan Agung Manawaratno balai sumpah tur kelanturin tawur tabuh gentuh tentang nanika santokan napi ring pemargi sekadi punika niki mangda taler ring sejeronin didiang ring kauripan sareng sami mangda tetep menemuang kerahajangan sidanin don didiang iriki ring sejebak desa adat Kekeran sekadi punika. Melarapan antuk kuentenan pura sani megah saat tegap antuk upacara ipun kuentenan pura keaptiang Presiden Kapertenen Becik oleh Krama saha Presiden Kaangin Nyihnayang Serada Bakti Majeng Ide Sayang Widiwasa. Budonan pemargin karya sampun kekawitin saking bulan Maret sani sampun lintang antuk ngambil undagan karya utama. Mepado raris ring tanggal kalih puniki tanggal kalih Juni sampun ngemargiang memben tawur tanggal 3 rahina mangkin puniki kemargiang tawur tabu gentuh sane sinalih tunggil punika merupa dudonan upacara dudonan yadnya karya Pedudusan Agung Manawaratno taler pindah ke dasar karya inucap. Majeng pemargin pewangunan pelinggih pura sampun kekawitin saking warsa kali tali 14. Pewangunan pura Presiden Kapuputang ring 3 warsa selantur ipun antuk perbiaya ipun mawit saking dana APBDes miwah urunan krama desa adat Kekeran. Jaya Kusuma.